Drage učenice i dragi učenici, dobar dan. Moje ime je Tamara Malkoč i profesorica sam demokratije i ljudskih prava u Mješovitoj srednjoj školi u Bihaću. Tema o kojoj ću vam danas govoriti je zašto je važno aktivno sudjelovanje mladih u procesima javnog odlučivanja. Prema rezultatima popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, dana 30. septembra 2013. godine, naša zemlja je imala 3.531.159 stanovnika. Od tog broja, mladih od 15 do 29 godina bilo je ukupno 723.116 ili 20,48%. Pitanje za vas. Smatrate li da je dobro za našu zemlju i donosioce odluka na svim nivoima vlasti da zanemare ili ne slušaju glas petine svojih stanovnika? Cilj ovog izlaganja i današnje teme je da vas potaknem na razmišljanje i raspravu o suvremenoj demokratiji i ulozi građana u demokratiji i mogućnostima sudjelovanja mladih u procesima javnog odlučivanja. Da se podsjetimo šta je to demokratija. Riječ demokratija dolazi od grčkih riječi demos i kratija koje označavaju vladavinu naroda. Demos je narod, a kratija vladati, znači vladavina naroda. Upravo je iz Atene u antičkoj Grčkoj i potekla ideja zajedničkog odlučivanja svih umjesto vladavine pojedinca ili elite. U Ateni su pravo glasa o zajedničkim poslovima imali građani, ali ne baš svi. Pravo glasa nisu imale žene, ni robovi, ni slobodni muškarci koji nisu rođeni u Ateni. Današnje demokratije funkcioniraju puno drugačije. Suvremena demokratija omogućava puno i ravnopravno političko sudjelovanje svim punoljetnim državljanima, bez obzira na razlike među njima kao što su spol, dob, nacionalna i etnička pripadnost, imovinski status, obrazovanje i druge osobine. Postoje zaštićena prava i slobode pojedinaca koje većinsko odlučivanje ne smije ugroziti. To i dalje znači da odlučuje većina, ali država kroz ustav i zakone osigurava zaštitu osnovnih ljudskih prava za sve, što uključuje naravno i zaštitu prava manjina. Suvremena demokratija je liberalna demokratija. Latinski libertas je sloboda. Suvremene demokratije su predstavničke demokratije. To znači da građani i građanke o većini stvari ne odlučuju direktno, već biraju svoje predstavnike i predstavnice na izborima. Za izbore je važno da budu slobodni i pošteni. Upravljanje građana u predstavničkim demokratijama ne sastoji se dakle od neposrednog upravljanja, već od kontrole izabranih predstavnika. Činjenica postojanja periodičnih izbora i mogućnosti promjene vlasti trebala bi prisiljavati predstavnike da vode računa o interesima građana. Ali građanima i građankama je na raspolaganju i direktno odlučivanje kroz građanske inicijative i referendume, sudjelovanje u javnim raspravama, javnim protestima protiv odluka vlasti sa kojima nisu zadovoljni. Postoje drugi oblici građanske participacije kao što su djelovanje u strankama, sudjelovanje u izbornim kampanjama, potpisivanje peticija, građanska neposlušnost i sl. Jedan od oblika građanske participacije je angažman u organizacijama civilnog društva. Uključivanje u demokratske procese odlučivanja je važno i teško izboreno pravo. Demokratsko načelo podrazumijeva da svi na koje se neka odluka odnosi mogu sudjelovati u njenom donošenju. Ništa o nama bez nas. Zbog toga demokratija počiva na informiranim, aktivnim i odgovornim građanima i građankama. Koja je to uloga građana i građanki? Građanstvo je status koji osoba dobija rođenjem, ali i uloga. Građanstvo kao politička uloga odnosi se na aktivno sudjelovanje u političkom životu zajednice. Za aktivno i odgovorno građanstvo moramo se pripremati. Samo kompetentni građani mogu aktivno sudjelovati u procesima javnog odlučivanja. Građanska i društvena kompetencija je instrument za aktivan život u zajednici i obuhvata ne samo znanja, nego i vrijednosti i stavove, te vještine i sposobnosti za aktivno i odgovorno demokratsko građanstvo.
Građanska i društvena kompetencija razvija se kroz građanski odgoj i obrazovanje koje se može provoditi u školama kroz formalno i u organizacijama civilnog društva kroz neformalno obrazovanje. Danas se građanska i društvena kompetencija smatra jednom od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i snalaženje u svijetu. Važno je da građani i građanke u suvremenim demokratijama znaju i razumiju koja prava i odgovornosti imaju, na koji način mogu sudjelovati u donošenju zajedničkih odluka i doprinositi razvoju svoje zajednice. To se posebno odnosi na mlade, to se posebno odnosi na vas kojima je ova prezentacija danas i upućena. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu je koncept aktivnog građanstva, odnosno aktivnog građanina. Taj koncept se zasniva na stavu biti građanin, da to nije samo status, nego i uloga, što znači kontinuirano sudjelovanje u životu zajednice te u njenom osmišljavanju i kreiranju. Najčešći oblik prakticiranja aktivnog građanstva u suvremenim demokratijama su izbori. Izbori su postupak kojim građani povjeravaju obavljanje političke vlasti predstavničkom tijelu. Izbori su uobičajeni mehanizam putem kojega suvremene demokratije biraju članove svog zakonodavnog tijela. Znate li da se 15. novembra 2020. godine održavaju lokalni izbori u Bosni i Hercegovini? A znate li da se 20. decembra 2020. godine nakon 12 godina održavaju lokalni izbori u Mostaru? Pravo učešća u izborima imaju svi punoljetni građani i sve punoljetne građanke Bosne i Hercegovine. Pitanje za one koji prvi put ove godine će moći izaći na izbore. Hoćeš li iskoristiti svoje pravo da po prvi put odlučuješ o tome ko će najbolje zastupati tvoje interese u općinskim i gradskim vijećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ili skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj? Hoćeš li učestvovati u izboru načelnika svoje općine ili gradonačelnika svoga grada ili ćeš prepustiti drugima da to učine u tvoje ime? Odluka je tvoja. Prije nego što doneseš odluku, zainteresiraj se za kampanju Tvoj glas je bitan. Kampanja Tvoj glas je bitan je pokrenuta od studenta iz Banja Luke Nermina Topovčića. Rekao je, pomislio sam, ljudi, vaš glas je bitan, tvoj glas je bitan. I tako je nastao hashtag i kampanja Tvoj glas je bitan. Pomislio sam da politiku trebamo učiniti popularnijom, ali i predstaviti je na moderan i zabavan način. I tako je krenula realizacija. Krajnji cilj ove kampanje je povećati izlaznost na izborima i proširiti je regionalno. Osim toga, cilj je baviti se političkom pismenošću, što je naročito važno za mlade od 17 i 18 godina, koji trebaju znati zašto izaći na izbore. Zašto izaći na izbore? Zašto glasati? Glasam jer želim promjenu. Glasam jer odlučujem o svojoj budućnosti. Glasam jer je to sve što nam je ostalo od demokratije. Glasam jer se ništa bolje neće dogoditi samo od sebe. To su samo neke od izjava mladih ljudi koji podržavaju kampanju Tvoj glas je bitan. Mladi trebaju i moraju sudjelovati u procesima javnog odlučivanja zato što se to i njih tiče i zapravo određuju njihovu budućnost i način na koji će živjeti. Mladima ne može i ne smije biti svejedno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, da našu zemlju napuštaju mladi i obrazovani ljudi, ali i čitave porodice, da nemaju pravnu sigurnost, kvalitetno obrazovanje, kvalitetno zdravstvo i sl. Kako bi postali bolji građani, potrebno je da svojim sudjelovanjem doprinesu zajednici u kojoj žive i djeluju. Mladi moraju preuzeti odgovornost za budućnost svoje zemlje. I za sami kraj jedan citat. Mi nismo putnici na svemirskom brodu koji se zove Zemlja. Mi smo njegova posada. Mi nismo stanovnici ovoga planeta, mi smo njegovi građani.
Razlika između to dvoje zove se odgovornost. Drage učenice i dragi učenici, hvala na pažnji. Radujem se nekom sljedećem druženju, a do tada sretno i čuvajte se.